George Harry. William Dŵl a Dŵl sy'n ei derbyn ni. Williams. Montgomery. Yn ei gosod ti'n ôl i Taylor Williams. A'r bel yn syrthio i Dŵl yn troi i ddyn a trwy goesa Cochlin ac i gefn y rhwyd. Ac yn y frwydr rhwng y ddau dîm sydd wedi disgyn o'r gyngrair. Llandudno sy'n taro gynta. Cornel i Llandudno, Dŵl a hi. Harry! O, Harry i gefn y rhwyd! Neb yn ei farcio. Cornel Dŵl. Dŵl yn sgorio'r gyntaf, creu'r ail. Llanast yn ddiffyn Llanelli. Chris Jones ar geg crydd. Ond taro'r bar. Mae'r bel dal yn rhydd. Finkselbank i'w chroesi tuag at y postyn pella. Dyer! O, heibio'r gol wel am gyfle i Joe Dyer. Crydd Jones yn taro'r bar yn y lle cynta ac yna foli Dyer heibio'r gol. Thomas i Montgomery. Dŵl, dyna chi sodled hyfryd i Baio. Ond mae Baio yn gweud ffordd drwy'r amddiffyn a llith o gadw i ben i gwneud i Dyer gol i ddim. Wel, dyna chi'r atab. Gwych gan Ialani Baio, ond mi oedd y sodliad hefyd yn hyfryd gan Dŵl. Baio yn gwneud ei ffordd trwy ganol yr amddiffyn. Mi o ganddo fo ddigon amser i feddwl amdani. Ac heibio Cochlin y rath i gornel y rhwyd. Cochlin yn clirio tuag at Baio. Dŵl o'r sodled unwaith eto i gyfeiriad Baio. Mae gynno fo igon o amser y fama. Ar 1-1 ydy'r canlyniad a lle da ni wedi gweld y dathliad yna dydwch. O ryw 2 funud ynghynt ydy'r atab i hynny. Dŵl a Baio unwaith eto a Baio i gornel y rhwyd. Cornel i Llanelli. Michael George i groesi. Befan o'n taro top y bar. Ond mi oedd hi'n gyfle i Llanelli o leia. Ond mewn gwirionedd doedd ddim yn fygythiad o gwbl i gol Sean Pearson. Pearson, Connolly, David Thomas, digon o amser ganddo fo. Fod i'r bel dros ben yr amddiffyn, tydi Montgomery ddim yn cam sefyll. Cyfle i gwneud tîm 5 gol i ddim. O arbediad da gan Cochlin y tro yma. Ond y gwir amdani ydy, beth ar diwedd y tymor ddim dod igon buan i'r 2 dîm yma. Pride is the key word that I'm feeling right now. And we've come down here, we're patched up. We've had to throw a young 16-year-old kid in, 2 under-19s kids in, and just there's lads who've strapped up and taped up and every little injury that we're all carrying, and they've just put in a performance like that. A thoroughly deserved performance and a really good win and a welcome little boost. You know, it's obviously a long way to travel, and it's a warm day, so to put in that performance is testament to their character really. So we're really pleased. It just sums where we are at the moment. You know, in 90 minutes out there, but yeah, just can't wait for the season to finish now. Regroup and you know, get some fresh faces in for next year and go again next year. And when you look back on the year, what are the lessons you take away and the experiences you take away from this going forward? Yeah, we've definitely learnt a lot this year. We've probably learnt more this year than we have, you know, in the previous 2 years. So yeah, we'll take that with us. You know, the last 2 years we've been used to winning, and you know, it's just been the other side of football. So you know, we've learnt a lot, and we'll take that into next year and hopefully bounce back.